Amakuru agezweho muri iki gitondo M23 yamaze guhagurukirwa n'Uburusiya. Uburusiya bwashwanye na M23 biturutse kuri raporo yatanzwe na Evariste Ndayishimiye ayihereza Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya uherutse gusura Uburundi. Byagenze gute? Ese niki kintu cyatumye ubu Burusiya noneho burakarira M23? Amakamyo y'amabuye yagiye afatwa na M23 noneho akamburwa abasirikare b'Abarundi, yabaye intandaro y'umujinya ukomeye cyane, bituma Uburusiya butangira gushaka ukuntu bwateranya Amerika na M23. Ibi bikimara kumvikana, muri Amerika habaye inama y'igitaraganya yiga kuri ibi ngibi. Ese biri bugende gute? Ni amakuru ahagaze gute? Ibi byose tubigufitiye muri aya makuru. Hanyuma ikindi kintu uri bumenye ni amakuru meza cyane n'ubundi yumvikanye kuri M23. Iyi M23 ifatanije na MRDP twirwaneho bamaze igihe bari gufatanya urugamba. Kuri ubu noneho barimo barabyina intsinzi. Habaye iki? Iyi M23 na MRDP twirwaneho nyuma yuko bafashe akarere ka Kipupu. Murabizi yuko aya makuru twagiye tuyagarukaho. Kuri ubu bamaze gufata agace ka Mibunda. Usibye nibi barimo baramanuka berekeza muri Uvira. Bihagaze gute? Urugamba ruteye gute? Ese ninde muntu watanze go ahead? Ese iyi go ahead yatanzwe ntabwo Uburusiya bwabushaka kuba bwabyivangamo? Ese Abarusiya barashaka yuko aya ma operation akorwa gute? Ibi ngibi turakomeza kuzana tubigarukaho, ariko kandi ikindi wamenya kuri iyi ntambara nuko ari intambara maze guhindura isura mu buryo bukomeye, yamaze guhinduka isibaniro ry'inyungu za politike ku bihugu bikomeye. Ibi ngibi bihagaze gute? Tugiye kuza tubigarukaho. Hanyuma mu yandi makuru ntuze gucikwa, turakomeza kugenda tubigarukaho. Kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuperezida wabo cyangwa se Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye gushukwa. Aba bari kumushuka ni bande? Bari kumushuka iki? Ibi byose turabigufitiye. Niba ari ubwa mbere udusuye, dutera inkunga nyaboneka urebe hano munsi y'amakuru handitse like, ukande like, hanyuma uze ukanda na sabone, hari buze n'akazogero ugakande ushimangire kuzahorana natwe. Aya makuru yacu rero azindutse ari gukomeza kugenda yumvikana, na makuru akomeye cyane ndetse abatandukanye bakomeje kugenda bakangwa nayo. Wakwibaza ngo iby'aya makuru biteye gute cyangwa se byaba bihagaze gute? Kuri ubu tuvugana M23 yamaze guhagurukirwa n'Uburusiya. Ubu Burusiya impamvu bwagurutse byaturutse kuri raporo yatanzwe na Son Excellence Evariste Ndayishimiye nyuma yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya ageze i Burundi aje gusura iki gihugu mu rwego rwo gutsura umubano ndetse na diplomasi. Abarusiya basanzwe bungukira mu ntambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko biciye muri FDLR ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Wakwibaza ngo abacyungukiramo gute? Aba Barundi baragenda bagasahura amabuye y'agaciro arimo za korta, arimo za zahabu, noneho aya mabuye y'agaciro bakayajyana bakayagurisha Abarusiya. Abarusiya bakabahamo intwaro zibafasha gukomeza urugamba. Ariko noneho hashize iminsi M23 yaramaze kubloka ubwo bucuruzi. Uburyo yabubrotsemo, yatangiye gukora ama operation sealing, ibi nagiye mbibabwira inshuro zitandukanye. Ariko noneho hajeho ikintu cyitwa gufatira amabuye y'agaciro, ikagifata amabuye y'agaciro asanzwe yibwe n'abasirikare b'Abarundi ndetse n'abasirikare bakuru ba FARDC. Noneho nkuko nagiye mbigarukaho, amakamyo menshi y'amabuye y'agaciro yagiye afatwa yabagarekeje mu Burundi, yamara gufatwa bigatuma atagenda ngo agere ku Barusiya. Byabaye mu bihe bigiye bitandukanye, bituma Abarusiya barakara. Ni kimwe mu byagurukije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ngo azarebe niki kintu cyabaye kiri gutuma n'ubundi habaho kubloka cyangwa se guhagarika iyi business yari isanzwe iri hagati y'impande zombi. Nyuma yuko rero ahageze Son Excellence Evariste Ndayishimiye akavuga yuko yagerageje kwa approachinga M23 ngo habeho ama operation noneho yo guhuza, noneho nibahuza bakorane iyi business. Ariko ngo M23 imubwire yuko condition ishoboka ari uko abasirikare bose b'Abarundi bava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko rero ngo Evariste Ndayishimiye abwiwe uku, yatangiye kuvuga yuko
iyi business yaba idashoboka abasirikare be badahari, niko gutanga raporo ayishyikiriza aba Barusiya. Uburusiya rero bukimara kumva yuko M23 yigize kabushungwe ikabyanga igatsemba, nibwo bahise batangira uburyo bwo kuzana chantage yo kubeshya no gutangira kubwira amahanga yuko Ukraine ifasha M23. Kubera icyo Abarusiya bahisemo kuvuga Ukraine isanzwe ifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibi bikagenda bikagira ingaruka n'ubundi ku Burusiya. Uburusiya bwamaze kumenya ko umuntu wese ufasha M23 cyangwa se ugerageje kugaragara mu bikorwa byayo ahita hanwa cyangwa se ahita afatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu yandi magambo, Uburusiya nyuma y'uko busuzumye bukabona ntago bakibona resources zihagije zituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakomeze gukora intwaro, bahisemo gufata ya ntambara bari bahanganyemo na Ukraine bayishyiramo M23 kugira ngo Ukraine ize gufatirwa ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho bigabanye pressure Ukraine yashyiraga ku Burusiya. Ariko si ibyo gusa, kubera yuko nyuma yuko ibi bikozwe muri ubu buryo, aba Barusiya bararebye baravuga ngo noneho ibi nitubikora bikaza kumenyekana yuko M23 ifata mu by'agaciro yagahaye Amerika ikayihera Ukraine, bizahita byongera bigateza polemique, Amerika igatanga itegeko M23 igakurwa mu Minembwe, igakurwa no mu bice byose byerekeranye na Minembwe, noneho abasirikare b'Abarundi bakongera kubona inzira yo gucishamo y'amabuye y'agaciro yibwaga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nguko ukuntu operasiyo yapanzwe, nguko uko umutego mutindi wateguwe. Ariko nyuma y'uko ibi bimenyekanye muri Amerika cyangwa se muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hahise haba inama y'igitaraganya yo kwiga kuri iyi dosiye. Mu gihe rero iyi nama ikiri muri ibyo, Ukraine nayo ihita ihakana yivuye inyuma ko idashyigikira M23, ahubwo ishinja Uburusiya gushaka guca intege imbaraga za Amerika mu gushaka amahoro n'igisubizo kirambye. Guverinoma ya Ukraine rero yamaganye yivuye inyuma ibirego byatanzwe n'Uburusiya biyishinja gushyigikira umutwe wa M23 ukora mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Kiev inavuga yuko aya makuru ari ibinyoma bidafite ishingiro, inashinja Moscow gukoresha amakuru ayobya mu rwego rwo guhungabanya imbaraga mpuzamahanga zigamije kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero biraza gusobanuka gute cyangwa se biraza gusobanurwa gute? Abarusiya nyuma y'uko bifuje guteranya iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Ukraine, ariko noneho bagashaka no kugira ngo M23 ize guhabwa dernier avertissement ikurwe mu bice imazemo iminsi, amakuru avuga ko abacurabwenge ba M23 bahamagawe nyuma y'inama yabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo basobanure ibikomeje kuhabera. Andi makuru akavuga ko abatanze raporo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari abitwa Les Médecins Sans Frontières, aribo ngo babwiye Amerika ngo Uburusiya burimo burashaka uburyo bwose mwakwirukana M23 kugira ngo bubone inzira yo gukomeza gusahura Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, y'amabuye y'agaciro M23 yabahaga batangire bayatware. Ibi rero ngo byatumye Amerika itesha agaciro ibi birego byose by'Uburusiya. Noneho batangira kuvuga yuko Abarusiya bo bari muri gahunda zabo, bari muri propaganda zabo, ndetse ngo bagendereye cyangwa se bagambiriye kuba bayobya uyu muhuza no kuba bahinduka intandaro yo gutuma n'ubundi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza guhinduka imvururu, kugira ngo bakomeze baprofitire muri aka kavuyo basahuremo ibitandukanye. Mu yandi magambo, Amerika yatesheje agaciro ibyo birego ndetse yemerera M23 gukomeza kwavansa
urugamba. Hanyuma rero ku yindi ngingo twari tugezeho, nyuma y'uko rero iyi M23 ibonye aya mahirwe cyangwa se iyi go ahead, ntabwo yigeze ipfusha ubusa. Narabibabwiye mu minsi ishize, iyi M23 yari yafashe agace ka Kipupu biturutse ku kuba abasirikare ba FARDC baragize ubwoba, bakikanga baringa, bagatangira guhunga bakava muri ibi bice. Nyuma y'uko aba basirikare ba FARDC ndetse n'abo bafatanyije urugamba bahunze biturutse ku maoperasiyo akomeye, n'ubundi M23 yagiye ikora, ikagaragaza yuko iri determine kandi yiteguye gutanga ibyo ifite byose kugira ngo ibe yacungura abaturage, byaje kuba ngombwa ko iyi M23 imanuka iragenda ifata agace ka Mibunda gaherereye mu misozi miremire hafi y'ikirere cya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka ni agace k'ingenzi cyane kitegeye Uvira ndetse na Fizi, kamaze kujya mu maboko y'abarwanyi batwirwaneho ndetse na AFC M23, bakaba bakomeje kugenda batanga gasopo. Ibi ngibi ni ikintu gikomeye, birimo birerekana uburyo ingabo za leta ya Kongo ndetse n'abo bafatanyije ku rugamba bari gukubitwa umusubirizo. Uku gukubitwa kwabo hari ibimenyetso byinshi kuri kugenda gusigaza. Noneho umugambi wabo kwari ukurimbura cyangwa se kwirukana M23 n'ubundi mu bice bitandukanye birimo na Kivu y'Amajyepfo. Ibi byarabaye, hakorwa inama zibera i Bujumbura, bemeza operasiyo agiye gukorwa, noneho ngo bakagenda bagatera, hanyuma ngo kugutera ngo bakirukana M23 muri ibi bice. Ariko biciye mu bacurabwenge ba M23 baje kugaragariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo Kongo iri kwifashisha amasezerano, noneho igaca inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika igafata ibyo bumvikanye yakabaye ibahereza, noneho igatangira kugenda ibyaya. Ibi rero byaragiye bikurura ikibazo, bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibwira M23 ngo noneho turabemereye nimukore ikintu cyose gishoboka, ariko tubona abaturage bari safe. Ibi nibyo byatangiye kuba, amaoperasiyo arakorwa, bafata ibice batari barigeze bafata. Amakuru ahari kugeza aka kanya aremeza yuko iyi M23 ikomeje kuba determine no kugaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba, ishaka kumanuka igakuramo Mwenga, ikaza igafata Uvira, ikaza igafata Fizi, bagahita bitangaza nk'igihugu cyigenga. Ese iyi balkanization Amerika izayishyigikira? Ese uku kuyishyigikira ntibizahita bituma habaho ikibazo gikomeye cyane cyo kuvuga ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo noneho tugiye kugirana ibibazo? Ariko reka nkwibutse yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo ikintu kibaraje inshinga cyangwa se ikintu bareba ni inyungu zabo, ibindi ntibikorwa. Ngayo rero amakuru ahari kugeza ubu ngibyo ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abasesenguzi batandukanye, ariko kandi abarundi bo ibyabo bikomeje guhinduka agaterera nzamba. Hanyuma rero nyuma yuko igisiga cya FARDC ndetse na coalition yose bakomeje gutakaza, bakomeje gutsindwa ku rugamba, hari amakuru mashya avuga yuko uyu munsi ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa karindwi hateganyijwe inama y'igitaraganya izahuza cyangwa se igiye guhuza n'ubundi uruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse n'uruhande rwa leta y'u Burundi, bigira hamwe icyo bakwiriye gukora ngo bongere barebe ukuntu basubiza inyuma M23. Ni irihe banga M23 yakoresheje ryatumye coalition ya FARDC icika intege? Ibi byose tuzakomeza kugenda tubigarukaho ndetse tuzagenda tubigarukaho amakuru yacu ataha. Ese bwaba ari ubwa mbere udusuye? Ni ukuri dutera inkunga, kanda like byonyine urabemesha kuzahorana natwe, ariko byadushimisha kurushaho turamutse dusangiye ijambo muri aya makuru. Ukareba hano munsi handitse commentaire cyangwa se comment, wandike igitekerezo cyawe. Numara kwandika igitekerezo cyawe turusheho kugenda tubana 5 kuri 5, ndetse urabushimangiye ko uzahora uri nimero ya mbere
mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahema gutegura no kugezaho umunsi ku munsi. Nimukomeze mugire amahoro ya Nyagasani muri byose, turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka.